Sadurung titiang laturang matur, pinirin nyiring iraga sarang-sarang, ngaturang pangayu bagia majang ring ida sang yang widiwasa, sang kaning asung kerta waranugraha ida, iraga sarang sami masidayang mapadu wedana renggalah sane becik puniki. Lantaler titiang minas, mangde dudonin acara puniki, memargi antar labda karya sidaning don. Malarapan antuk panganjali, Om Swastiastu. Swasti Prapta atur titiang majang ring para uleman sareng sami sane sampun ledang ngerauhin acara pawiwahan okan tiang puniki. Tatujuan titiang ngerauhin ide dane sareng sami nenten lian wantah dados saksi ring acara puniki. Selanturipun lugrayang titiang ninahang raga. Titiang mapasengan Ida Ayu Adenia Pristina Amanda. Titiang pinakarerama ring keluarga sang sani maragelanang. Pasengan okan tiangi ini bagus Dharma Surya, ipun mekarya ring Rumah Sakit Bali Mandara dados dokter bedah. Nika sani istri, papasengan Ida Ayu Pratnyandari. Ipun mekarya dados dokter gigi ring Rumah Sakit Bali Mandara patah sarang okan tiangi. Inggih ide dane sarang sami, acara sani sampun kapuputin titiang usan, nika larapan untuk acara memadek sarang acara makalan-kalan. Sane malebos jagi kelaksanayang nenten liang wantah acara pamuput utawi acara resepsi. Acara resepsi punika jagi kelaksanayang galah 3 nyoreang. Titiang lunas malih pisan dumugi ide dani sareng sami nasidayang ngerauhin acara punika. Inggih wantah asa punika jagi atur titiang mangkin titiang jagi ngaturang ide dani boga samata ring perantenan. Napi jo wenten nika duenan sarang-sarang. Inggih manawita wenten sane nenten becek sane aturan titiang, sane nenten manut ring manah titiang lunas pangampura. Antut untatin titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om.